Thandayo nothandayo wayesethi maNazaretha etshela uhulumeni lokufike kuwe luthi kunyazo lwezulu hayi ngude kakhulu isizeni bakhona befundisa eThekwini nezwa uhulumeni uzothuma befundisi beyongimela le ngicela ikhona maNazaretha base kufika lo mniko nje isolo kwaphela ukufoniwe lebabtansu uzokhishwa amabhasi alethwe la igcene zonke khona aqondene nale ndawo enguyo ngigijima ngokudayo sishunyiwe unyazo lesisuta solumela ngolwesine ekuseni amabhasi angamahala akaphela lokunazaletha unyazo lesisuta abatekisi amuyalibuyise la amen isabile ukuthi izwe lenkosi ke lelo futhi singakhohlwa sonke ukuthi baba mayele belekelele ngapha ayangizwa maNazaretha uyabona ukuthi ungakanani ngigijimana ayikho indawo nje engayifikile manje kuphakameni phansi sabelweni phansi lena ngasekrosini ngabe eThekwini angaze kusonde ngigijima ngase ngibeka isikhathi ukuthi ufuna kushaye uforce ngilabela ke ngiyagijima ngiyakibongela uNkulunkulu ukuthi wangibeka kahle ngisakwazi ukugijima ingabiki indawo ebuhlungu ngiyakudabuka umuntu ngesikhathi sakhe ahlule ukugijima yabona uMkhokheli ohlezi lapha phambi kwethu bayazi lokugijima sasike sigijima ethina yabona ongasalo wena sasiphuma la isabathweni thina silahleke sihambe ungasafi siyephi angazi nalezingane eningi ngakho ukuthi ngangithola kanjani futhi ngangisithatha isikhathi sokucabanga ukuthi kukhona umakoti noma ezingayinezezo loNkulunkulu engipha nje engiphansela ngazo ngenze sasigijima ngayo wena uhleze ekhaya ngothi wayithola ingane zami ngoba uhleze ekhaya wena uthi phuma esabathweni sengisamuka mina ngisayikhaya thina ngokuphuma lapha lokukhala indweba khona lapho sesiyahamba siyalahleka usikisi mangishilo balehlonipha futhi abantu ngagijima nabo mangithe usikisi siye endaweni ethile siyokwenza usikisi ngaphela kwedlula ufike sikufundele u6 senkoza wakho kubika sidlule sikushiye wakho wena ngonika u12 ebusuku u12 ebusuku sekulela abantu bezingena kwakho fesishayisa thina hlala nebusuku sihle siyaphuma kuwe ngo3 4 uvuka nathi siwumume komnye umuzi ubusuku njalo indaba sekufika awu sengiyayidabuka indaba bekwenze kwaba inhloboni senikhathala nifika nje nina nakukhathele nina uthi uyayiphethe inkosi futhi ukhathele konke kukuwe thina sikakhathali namanje nikhona maNazaretha hayi ngeke bebikho phela amathempeli amaningi angaka ukuba sasidla imfilo nje nawe impande kwakulula nje thina ukuhamba sisushembe ngaphakathi ukuthi usinikile ukudla kwakho noma usinikanga sasingena njalo uma ubeka izinto lathi yabhubhuhla thina esidlo kwesikhaliphepha sahambe noshembe wethu simphethe ngezandla mfana wami uyahlala wena Thinga ngithule ngithi hawu nazi inoko ngesakwaba lesinoko esiphambi kwami ngithi senzani phambi kwami nikhona maNazaretha sake sawushaka njalo sawushaya la ephola siphume esabatheni asidile siyohla phambili kude phezulu eClermont ebusuku kude ngapha kwamashu kwasa sesikwamashu ngapha kwaKehle ebusuku ngo4 vuka nathi sasingasile noma kusebusuku noma kusemini kwakufana imini ebusuku akekho futhi umuntu wayisikhulu izinba ngumsilo kusanishaya isigubhu cha sasifike sezintando kaShembe thina kuphenduka abantu khona la sigide empeyana singasho ukuthi sisikhathele kusini lapha mawuthi impilo ngalela kwasasisilapho ngomunye unyaka uhlatiwe lapho inkomo sawusufunda khona uvuka nathaza lashona ilanga sesila sesishaqise u4 ngosuku wena uthi mayithi umshumala kuhambe noMkhokheli uthi hayi mina ngisawubeka ingilozi yesabathi ihlalaphi mfana wami isabuka mina ngaba labadala ngisawubeka nokubhola wami ngisawubeka endlini bese kuyikhathi sengiphuma kuthi ngiyakulo nkonzo uyaphikisa wena nje sothwele uzwele ukuphikisa makhulunye uthi cha boMkhokheli ngisawubeka ingilozi isicephu sesabathi ngisawubeka ingilozi yesabathi ikuphi nje mfana wami ingilozi manje
Uyibeke ngaphi le sengiyibala sengihambile mina ingabi. Uyabona mina ngifuna into manje mangithi nje ngenhliziyo ngifuna ukuthi manje ngalokusebenzela ushembe mangathi ngifuna ukuthi iqhamuka manje ukuthi awuhambe nawe. Ngizokutshela imfihlo ngofanele ngikutshele zona ukuthi awuhambi nami wena. Uyabona manje ufuna into manje mangithi ufuna isuke esiblack sokuhamba manje ngonyazo manje ishembe sizosithatha isiko uzobona ukuthi nasi isiko ba. Nikhona esontweni? Amen. Niyahlupheka nina. Ushembe namthatha nasenibeke eceleni. Akekho umuntu ofanele ukuhlupheka kuleli bandla lamalanga. Konke la kakhulu la unyazi. Uyabona nje namhla uyazi umvangeli nawe. Ngiphume ngathi ngabe ngigijima ngimemezela. Ngafika kwenye ithempeli. Bengilala kabi yonke leminyaka emotweni ngingelala itende. Manikezwe itende lisuka lapha liya kunangu lapha emakhosazane leli lamasosha mfana wami. Ungathenga amalini wena itende lamasosha. Akho mvula nje ngiyoyizwa lenyokeni njengoba besibiza enyokeni nje ngoba ngivula iwindi lamawindi ngivula iwindi lina ngaphi. Lina novlandi ngema phakathi abafana bangikalile ukuthi babuvunula ade ngisho uzobona emoyeni. Basinikwa wena mfana sebenzela unyazi. Limali letende liliya ku 10,000 12,000 we. Ngayikhipha usukhala wena. Ngeke nginike umuntu eyakho inikiswa. Uma ngijika ngapha ngibuye eThekwini bakhona into engihamba nabo la. Ngiyafica lapha endlini manje yona sele ngibambezela ngifice elinye futhi itende linga usingale speak. Leli uyalibamba umuntu engibona lo ngapha leli ngapha banjwa sizizwa eziwu2. Lisuka lapho balapha uMkhokheli 8 room. Ukhona bathuthele bafa bese ukusinga uthola itende lena angingakhulanga labo wathutheleza lapho ngithi sizothi ngeke itende uzulinikwelela ngola zona kulele sene niplane kuleli kushe ngakhula nazo nazithenge into engayazi noma 8 room singabeka sonke la elamasosha umnqo uyahlukuba lesizini kodwa ayisilungiseli inhliziyo bantwana benkosi ushemu uzokwehla ahlale nathi emhlabeni. Ngikutshela ngento ekhona kangithi nje isente leminyaka ngeke ufike wathi kimi silikweletile ke leli leli sobe sikhokhele ngenyanga cha kuthiwa lamatende wathathe athi mfana ubhala amagama manje nikhona bantwana benkosi. Ukwenza izinto ezisemhlabeni ngoba enhlabathini ethune nakweziwa lutho ukumukhulu ushaya isibhakela ushaya impethu into ezinto sizenze siselapha manje nikhona manaza nje ithuba lethu basezinto ezinhle sungasondela ke umndeni ubambe lembuzo bese umshumayeli lebandla babambe yabo lenkomo inkomo zabo senginika bona ithuba mina bengenzela nje ukuthi ngikhulumela ukuthi ngiyanithanda ayibonge inkosi. uNkulunkulu simemile ke one day ngeke azofika amabhasi la yinini nizosho kusasa niphinde ngikhumbuze sebephelela abantu ngibemeze amabhasi obathi baningi kakhulu malimela ekhaya bakwehla bonke bezogibela lapha cishe bangathole wezishe elilodwa siphume sihambe elinye ngizolifaka le kuphakameni elinye fanele ngilifake eThekwini kuzobonakala ngabantu bangakanani ke siwandise uma abantu bebanye bafuna umuntu ozosala siyosebenzela unyazi nikhona banazaretha sake sasuka thina sawusebenzela unyazi abantu abazi. Uyabona umuzi ose-Richmond umuzi ose-Richmond kuthiwa namhla sendaba ze-Prestige lapha ngiyangithule kwabangakhona uma ngibona bephethe inkonzo ngithi labo bantu abazi umlando walowa muzi lapha esandleni kimi thina sasuka ngebhasi lapha seliqashile siyoshumayela lapha yana eRichmond khathi kuliwa kungasangeni umuntu sasifaka amabheshu namasheti amhlophe saphuma lapha kuthiwa kungena umuntu abantu babe sebethuthile lapha ya safika esizansi sathi masuwele ebridge esakhe samiswa lapho amasosha ahamba ngethuthuthi abanye hamba ngamahasha ya ngoba sasishaya ilokuza imbongo phakathi bacabanga ukuthi icilongo lempi safitwa wayesekhuluma manje sahamba naye wathi cha sizothandaza la wathi wasayina sanikwa iphepha lengaka ukuthi sohlala isikhathi singakanani la ngaphakathi sasayina ukuthi siyongena sihlala isikhathi kukhuluma amabhulu sangena noshebe
uyabona kukhona khona umuzi lo kababa uStezi kwaqhamuka inkosi yesizwe yayisibalekile inkosi sihlala yasihlala eMalisibheka uDlamini yalanda inkosi eMalisibheka sekufika ngangisemncane ngasosikhathi angisabophela ibheshu lami mfana mbone la uthanda khona ngangayifaki futhi injobo mina leni ifakayo leni sitha konke yini leni sabakho izoba mina ngihambela nje ngebheshu ngenze ukudlala kahle mase silapha enkunzi zethu ziyadlala ngenze ukugqibikishela ngathi ngichuze ngiyo hayi isindo zinjo ngangazi konke ebonakalayo kwenza lokushaya phansi uthi yini ndaba sawela lapha ya lasidedela iphoyisa sangena safika lapho bale entabeni kungekho umuntu sagida sasina kwakhala icilongo bavuka abantu abaxoshwe izimpi baqhamuka ngalapha abanye baqhamuka ngalapha ngababeka inqotshana kanje lapha bathi sebephelele ngase ngithi ayime ngathi ayime inkonzo ngathi ayime inkonzo sasa ngifuna yenze nje lethi ngomshaya ngayo kusasa sanidedela nami ngoba ngedwa la kusasa ngizobe sengifutha kakhulu kusasa ngizokushaya ngayo ikhanda nje phela kusasa ngathi ayime ilokhuza ngathi ayime umgidi yema nse sase sithatha amanzi ngendishi sathatha amanzi ngendishi sawufaka endishini amanye ngangisuka nawe enkosini la ehleni sawathela phakathi endishini amanzi sabiza sathi nilwa nabaphi bathi silwa nabo laba bafaka amanzi ngabahlambisa bonke ngathi oyophindalo ekuleliswe leli ushembu yokumbulala angaphinde ngizosibame siyokhuma lapha niyezwa lavuma ibutheli ngapha lavuma elingapha likhona amaNazaretha yaphela ngalolo suku impi yaphela ngalolo suku impi yakhamba inkosi yakhona yesizwe ehamba nomfana ongaka umfana emdosa ngengalo noNdlunkulu wayo yafika athi inkosi kusuka namhla ngiyamnikeza ushembe yonke le ndawo yayikhomba indawo kusuka phansi ayoshona phezulu entabeni yayikhomba indawo kusuka phansi ayoshona phezulu entabeni le ndawo sengekashembe nikhona amaNazaretha sasukuma khona lapho sabutha amatshe sawashiya ngacakiwe manje athatha amatshe sawobeka sathi sekuyithempeli lapha nonke emcela insizini niyongena lapha ngashiya ihlabelo sami lapho ngashiya kulabo bantu abangakholwa ukuthi mina ihlabelo niyofunda la lesabatha lilalela nivuke la uyahlala wena namhla sibona isitezi sakhela lapha safika khona thina sanyathela nikhona amaNazaretha lesa sitezi uzothola indaba zimnandi sisuka lapha esandleni kithi ngayeka ukushumayela ngesikhumbuzo ngikhona lapha babethi inkonzo yabagcotha ngase ngithi ayi bazonyela abantu baleliswe ngoba bakhuluma into engaphelele bona bathi ukuthi umsisiphethe umsukana basukuma nalapha bawuthula bonke bethi du bangibizile nje ngakhona ukuthi ake ngifike ngihlangane nensizwe yakho lehleli lapha yathi awubizwa ngendaba mfundisi bengazi mina ngabe kade lento ngayilungisa afuna kufike wena uzosinika ukhiye walapha sihlezi buze asukwazi umlando walapha ikhona amaNazaretha ngifisela okuhle ke batwana benkosi sungenza umndeni ubambe yawo ibandla libambe wawo umsebenzi isikhathi sengathi siyavuma kuba siqale sisebenze ngijabula kakhulu ngangishiya umbiko ukuthi ngicela ibandla libe bahle abantu ngifica abantu bahle sengibabukile bonke naba bengathi ngiswile ngoba imakoti uthi hayi baba sibaxoshile ababi sibaxoshile sakhaya ngathi abamuke sibaxoshile abamuke sobuye sibabone ngesonto elizayo ukuthi umshumali bayibamba le bandla nani nibambelena laba bakwaMkhokheli sengidedela nina kubanikhuluma amen.